India ke isi democratic country penaga porsi rights kachi hangke nohokta lake long lo kecing siapa so rights kachi hanga long bangke pini bangke Indian government a machinery itu la kachi laso kachi song bala so kachi hanga rada tu pan along so maya long tu pan ke khang benji po men pen ke theng ke chok api dua bangke lake inhuman lo lake Budamet lo Islam te pen pote inhuman nong chet lo lapen it is a gross violation of human rights violation lo athe pini bangke ladak swarlo tu masame kachitu kacila ke khang tu na joini pen kachitu ro jada jog aking pro me garwa wa kadum mani phana baga mi social media long tamil dum thek long la mani phan tiat am hang ta meeting ak tiat lo to dai dum thek long asi laso aputha ka pora bangke lake ili buye bangke lake government tum chok chedat lo lapen lake condemnable act lo lake government machinery athe langdam sinang ini tum ini na constitutional lam le thandam postame article 19 le tum clause 1 lapen hala itu clause 1 para lapen b lo tum langdam sinang hadak thek dam long ji right to freedom and expression ala clause 1 along angke sub clause a para bu bangali sub clause a lapen sub clause b lo tum thek lo angke sub clause a long to bangke right to freedom and expression of speech to tangte pini ke emina rights kachi hangji phana bangke atwado isonbe kali o mane bangke leaflet ke tiron pen tame pachita ko mane bangke meeting pen tame mane ke procession pen tame lage pachita ke lage bang aning ga mane ke video pen tame ba copy ne bang social media pen ne pachita ke lage bang aning ga hang teng bati bangke atar Indian constitution long sit tok anglo right to freedom of expression speech and expression kolam do posi lake lasukachi hanga long bangke lake matu talake government tum khang ni lake itu Indian constitution long sit tok lapen ada itu article 19 clause 1 hala iya long tum thek long ada bangke right to assemble tu ada ke tom without arms awi pinten kaching room ke long putih kasi ladak iltum thek long teng pulutang te kedam tang amai long arms tami social media long ke thek long bangke ladak kachisong long kidur tu gari yang se sai de madu long ta kaibong awe madu long ta nopa awe madu long ta kachisong ye hormu awe pulutang te laso hormu bangke latum lapuan ke theng ke chok bare nai akam masih awe lake pini udamen lo pulutang te government machinery tu masih law ahem phu tum si law ke break lo pusi tum bang punang kok pula la bang ke chok chipik lo la si la so teng pulutang te la bang ke pini bang ke India bang ke democratic bu bang ke democracy abang ke awedet lo democratic country pu ke nona teng boda la ke da ke dictatorship ba rona som system sinang man rong lunon ke chehang long le pulutang te la si la daga bang ke ahok article 19 long same ajha ka limitation do restriction do hala bang tai li chini nai sitame pinia bangke laso restriction long ni li thek long teng buta tum cross kre limit cross kre deadla nonanta ate government property ka pa destroy kre tum thek long le purani ke pena ho kre tum thek long le lasi pinia bangke government atuma bangke omanne a political a leader atum tong ke klem nang tok ma butai li bang ka ju me melam si bang ju non bang lasi ladak laso ale ateng pen lang dam lu pulutang te pinia bangke India long bangke abang putin da methang rights kachi hang ya phanta pinia bangke methang kilong wek nang je rights kachi hang phana tai tungke ka phiri thudu tunang kokpu ereng su thuda kima e wanda chilong thu theda pomal to bang tai tu kamatha nai to pabo lasi nili puyo bangke ini government tu machinery tu labang to ke claim bang ke ing to nang ji lapen pemani jong si laso article 19 jong si latung bang si arkan dia pute hala bang ke law will take it on court hala ke arona teng pen bisa ngadang ni tu sai sita non matan laso ke claim bang ke government machinery tu chok chedat lo lasi India ke isi democratic country penaga porsi rights kachi hangke nohokta lake long lo kecing siapa so rights kachi hanga long bang ke pini bang ke Indian government machinery tu la kachi laso kachi song bala so kachi hanga rada tu pan along so maya long tu pan ke khang benji po men pen ke theng ke chok api dua bangke lake inhuman lo lake Budamet lo Islam te pen pote inhuman nong chet lo lapen it is a gross violation of human rights violation lo athe pini bangke ladak swarlo tu masame kachi tu
kecila ke khang do na joini pen kacit puro jada jog aking pro me garba ba kadung komani phana baga mi social media long tamil dum thek long la mani phantiat am hang ta meeting ak dia lok to dai dum thek long si laso aputha ka pora bang ke lake ili buye bang ke lake government tum chok chedat lo la pen lake condemnable act lo lake government machinery athe langdam sinang ini tum ini na constitutional lam le thandam postame article 19 le tum clause 1 la pen hala itu clause 1 para la pen bi lo tum langdam sinang adak thek dam long ji right to freedom and expression ala clause 1 alo angke sub clause A para bu bangali sub clause A la pen sub clause B lo tu thek lo angke sub clause A long to bangke right to freedom and expression of speech to tangte pini ke emina rights kachi hangji phana bangke atward ho isonbe kali omane bangke leaflet ke kiron pen tame pacita ko mane bangke meeting pen tame mane ke procession pen tame lage pacita ke lage bang aning ga mane ke video pen tame ba kopi ne bang social media pen ne pacita lage bang aning ga hang ateng bati bangke adar Indian constitution long sitok anglo right to freedom of expression speech and expression kolam do posi lake lasukachi hang long bangke lake matu talake government tum khang ni lagi itu Indian constitution long sitok da lapen ada itu article 19 clause 1 hala dia long tum thek long ada bangke right to assemble tu ada ke tong do without arms awi pin kan kaching room ke long puti kasi ladak iltum thek long teng pulutang te kita tang amai long arus tami social media long ke thek long bang ke ladak kachisong long kidur tu gari yang se sai de madu long ta kai bong ave madu long ta nopa ave madu long ta kachisong ye hormu ave pulutang te laso hormu bang ke latum lapuan ke theng ke chok bare nai akam masih ave lake pini udamen lo pulutang te government a missionary tu masih law ahem phu tum si law ke break lo musi tum bang punang kok pula la bang ke chok chipik lo lasi laso teng pulutang te la bang ke pini abang ke India abang ke democratic abang ke demokrasi abang ke avedad lo democratic country puge nona teng boda lake dake dictatorship arona som system sinang man rong lunon ke chihang long le pulutang te lasi ladaga bang ke ahok article 19 long stame ajhaga limitation do restriction do hala bang tai lichini nai sitame pini abang ke laso restriction long ni li thek long teng boda tum cross kre limit cross kre deadla nonanta ate government property ka destroy pade tum thek long le purani ke pena ho pade tum thek long le lasi pini abang ke government atum abang ke omanne a political a leader atum tong ke klem nang kok ma putai li bang ka di me melam si bang di non bang lasi ladak laso ale ateng pen lang dam lu pulutang te pini abang ke India long bang ke abang putin da methang rights kachi hang ya phanta pini abang ke methang kilong wek nang je rights kachi hang phana tai tum ke ka phiri thu nang kok pu ereng su thu da ki ma e wanda chilong thu the ko mal to bang tai tu kamatha nai to ko lasi nili puyo bang ke pini government tu ame sineri tu labang to ke claim bang ki to nang ji lapen pemani jong si laso article 19 jong si latung bang si arkan dia pute hala bang ke law will take it on court hala ke arona teng pen bisa ngadang ni tu sai sita non madan laso ke claim bang ke government machinery tu chok chedat lo lasi